pozdrav dragi moji, dobar vam dan. Idemo napraviti jednu projaru, ali ovoga puta jednu neobičnu projaru. Treba vam 3 jaja sitnija ili 4 jaja sitnija ili 3 jaja krupnija. Ovdje imam 4 jaja, idemo ju umutiti prvo žicom. Pogledajte obavezno recept, ali obavezno. Ovdje imamo znači 4 jaja i sad ćemo u to ubaciti. Umutila sam jedan prašak za pecivo zajedno sa jajima, znači malo umutite, ne treba vam to ne znam koliko mnogo. Koji ne mogu da zahvatim. Ovo je lonče od 100 grama. Dva lončeta kukuruznog brašna. I jedno lonče hlebnog brašna. Moment. U to ćemo dodati malo rastopljenog kvasca. Sad, ja sam sjepala tu malo više vode. Znači 1/10 grama. Da vam projara bude mekana kao duša. Ja izmešam i kvasac i izmešam i prašak za pecivo. Sad, u to ćemo dodati, ovo je lonče od 50, otprilike oko 100 grama. Jogurta. Ovdje nećemo ići sa sirom. Zatim dodajemo masti. Jedno lonče od 50 rastopljene masti, lonče od 50 mg. Soli. I šta ćemo dodati sad na kraju, nešto što je baš jako dobro, zašto pravim sad ovu projeru, a to su čvarci. Znači nećemo puno čvaraka dodati, da nam ne bi bilo mnogo masno. Ubacit ćemo malo ove sitnije. Jedno 2-3 kašike ubacite. Tako malo su lepi. Šlaskvi. Ja bi se udavilo njima. I sad ćemo to izmiješati. Manji pleh. Obložite 5 papirom. I ovo što su lepi. I sad sipamo testo. Renu uključite na 220 stepeni. I ovu projeru čvarcima, eto da se malo zasladite. Znači ne treba vam 2 šake, ali sitnijih čvaraka. Ubacite, vidjet ćete koliko ćete dobiti na kvalitetu, s tim da je malo sa masti. Zamislite u tome je sve cijela tajna.
Idemo u renu na 220 stepeni jedno 35 do 40 minuta. Evo ga današnji recept, današnja proja sa čvarcima i na masti. I kad ubijete odozgo jedno 3-4 komada jajca, kako ona kaže, pa to mora da bude savršenstvo. Pogledajte kako je lepa slika i kad je uveče. Sad vam slikam sa novim telefončićem. Znači, sad ćete uvijek imati jednu lepu sličicu i lepe snimke. Sliku da pojedeš. Vrhunsko. Obavezno napravite, imat ćete sastav napisan ispod. Ukus je fenomenalan, ali fenomenalan.